Yaman nakapo kinatin 30 SI kinatin nga basit nga tulong yung apo. Dakta nga banag nga may gatang ti gamit jay anak ko. Pag yaman nakunay kinyayo. Kini Kuya Boy mo mapaki-follow and share ID video para adati nakatulong. Thank you. Thank you. Naimbagal daw tayo kapsat. Dito iti update na kapsat ka dito na naiaramid mi nga kasta pagsyatan nga maitulong tayo ka dito kuha. Ate ubing, update dito ubing tayo nga masaksakit kita. Sige kapsat, intay kitaan dito kuha, tulungan tayo. Ubing. Dito yun ni kapsat dito may ti grupo, itulong ka dito baby tayo na keeper. Dati na yung relatives na kan team sarampiting kan sa mga Ilocano kan ni lolo de baby tayo sang kabasit niya may tulong ti grupo kapsat yawat ni kanya na ni mother natin kapsat kan ni lolo na Yaman na kapo ka dahil isang kabasikmet nga tulong lagi ti grupo ti vloggers ken SI. Takil nga ba na kakabsat dahil nga naitulong da sa pagastusin dahil ubing nga may gatang iti agas na. Siyak ti lolo ni Keeper nga Emilio Cristobal dito ilang ngagang San Jesmira, Cagayan. Thank you. Agyaman kami kakabsat, iti nimpapuswang nga tumulong, ti maitad ti naganak iti ubing nga naapektaran ti na third bird. Agyaman na kinyayo, ta nagpapuswan yung kanya ng ta. Ni apon do ti makamo, ti may pasubli kinyayo apo, kay kakabsat. Agyaman kami. kan nadanto pa kakabsat alang ati ti maitad to kanyada kan adun to pa iti matulungan ti kapsat kada ito nga aramid ti gunglo kan na ito yung programa tayo. Agyaman kami kay alumni representative ni Jeff Casil Jeff Castle, iti alumni. Agyaman kami. ti Samang Ilocano Council as Advisors kapsat ti Sanchez Mira Interaction Group SMIG dati na itulong na ti representative ta ni Bagis ti alumni ni Jeffrey Casil kan nangrunaan siya kapsat iti gunglo ti Samang Ilocano International Community Incorporated ni Governor, nangrunaan ni Governor ti Samang Ilocano ni Leonard Palakay Bisigog nga Real Aprinsya. Kastamay ka ni MC Jerome Curas, Kini advisor Jerry Caralio, MBC Jerry Akdal, MSEC Nick Malbar, ni BP BPJ Ilustrado, and Tres. Daniel Postol. Peter Badyang, J. Lord Pilumena, J. Lord Garin, Christian Bayaka, kaneti team sarampiting nga nangraan ni Boy Mama. Iti team na sarampiting kakabsat. Shoutout gam kadagati ICOs, NCOs, and other municipal council. NGO kabsat plus titi Warbani kat tumulong to kanupay. Dan shoutout kin ni Maulawak Mildred at to kanupay nangrunaan nga maitid na. Ken ni Madam Damin vlog kakabsat. Kita, da Maulawak ante. Dan to kanupay ti i-share da.